Devojčica s kolicima. Jana se probudila pre izlaska sunca. Cijelu noć nije mogla da zaspi. Nije bila navikla na novu kuću. Nakon doručka Jana se odvezla svojim kolicima bliže prozoru. Gledala je decu kako se okupljaju u školskom dvorištu. Jano, jesi li spremna? Upita je mama iz hodnika. Jana joj nije odgovorila. Šćućurila se u svoja kolica i još jače stegla svoju harmoniku. Danas je njen prvi školski dan. Jana nije nikog poznavala u školi, niti je neko poznavao nju. Ona gurnu kolica kroz vrata. Jana i njena mama stadoše na uglu ispred škole, čekajući da se otvore velika školska vrata. Jana je gledala u zemlju i čvrsto stezala harmoniku. Imala je osjećaj da svi gledaju u njena kolica. Htela je da potrči i da se sakrije. Ali nije imala kuda da ode. Razvuče harmoniku. Zvuk je malo razveseli. Ponovo je razvuče. Zvuk je još više raspoloži. Primače harmoniku k sebi i poče svirati. Dok je svirala, počela se osjećati bolje, pa zato poče svirati glasnije. Dok je slušala muziku, Jana zaboravi na decu koje su je gledala. Nastavi svirati. Jano, pogledaj, reče joj mama. Jana pogleda. Videla je dečake i devojčice oko sebe. Pljeskali su rukama u ritmu muzike. Tvoja muzika je tako vesela, reče joj jedna devojčica. Dopada mi se, uzviknu jedan dečak. Imaš čarobne prste, dodade druga devojčica. Možeš li me naučiti da sviram harmoniku? Da, reče s osmehom Jana. Mogu. U tom trenutku otvorila su se velika školska vrata. Dok je mama gurala Janina kolica, druga su deca išla za njima, raspravljajući se ko će sedeti do Jane. Jana je nastavila svirati harmoniku dok se kretala niz školske hodnike. Danas će biti predivan dan.